Hello Arjun, Misha a hawn, Coelho fi gawn, le Comics Hall eile, agus ha an tuas comics ac yn mynd mo fielw o'r hair fi Cluicheamaid o'n fideo mierig, ach mar sin ha mi dole fi car lua fi dol tro ach schiet dal ymach ha yn liawr an acum, yn liawr an bartach acum, yn mesglwyr yn biaw i'r hun von ffrinter. Genialis y dras de heen cwn I gemach gecast ach mi gen fjöðis agus ma hau an y glasachw irniot y neich an y mi seo ha mi dol fi genu tachirtas yn barstach ag Iomraidhean i'r yn chia hyfla gen tawin. So Jordan yn Jackins seo agus idd yn tres la fichyd ag push the boat out and the nation. So ma hau yn cwrst hics can hello. Right, okay. So famous yn brym mi ein na X-Men. Ha tri comic in X-Men ac yma ni hio. Yn drasta ha dy genuine event sio Age of Revelation. Ha Doug Ramsey iddo fi ma'r apocalypse ŵd ma'r gybig agos ha lean ŵd i'r hun i'r ysga. So fri mi becan am mis mention mi ein Amazing X-Men chord sin room ach yn Jack yn ha tri i'n tri leif mi. Schiet al ma ha Laura Kinney Sabretooth. Va ui ac anna hio oedd ansa sgilach sio oedd ys fyr halam Laura Kinney mar character, Wolverine hynse, y fwrchyd sy'n awn ys fa mi smynsin, wel, bisioin sy'n o'ch jeha dal cyrsanas Sabretooth a hade. Femi mi dda charoech o ma sy'n. Rydych chi'n gyn jecha at ik een eentje nog a chaimad ui fod ag an yn churloch nan Wolverine mar by Gabi agus Akahiro agus Logan agus Laura agus chanile an parsin cho eentje nog am ien Laura heen. Chacham mi kus en jom son si yn evilig or something gaat er landeke mar by go heen. At ha sin machid chat a landike ach le jo chatach od svír hallam chatach chatach yn iddish cwtach gus svír hallam chatach seo son Ex-Patriate X-Men ha colas am gan bí seo hook mi seo oedd svír hallam Mystique svír hallam Ms. Marvel ha colas gan bí seo caran mi ein jefian geofarach agus look brahi spies agus rwt mar sin. Chanie sin na ha misio sirig as an X-Men acum ach haar son kuch so ma ha sin y cortigrif gwyd gyda Ex-Patriate X-Men agus y cortigrif. Ha unryd ansan yr sio y chortram gymor agus sin ha character achga sy'n ga becan Shul Unye Yanu time travel, Shul Amma, Shul Cheam. As Martian how feich ging, okay, had sin fiach in a mission show, had dal kiad, is nursing had the dollar ashkan, Toshach, with the Gemar video game. Carchin rum, Joviaka Hashin. Agus an Irish X-Men ile vacuum Unbreakable X-Men le Gambit akin idachatach agus JV gawn clach clogger Cornelis son rogue foia. Fa seo un sinach ha darach ha caran eilchil agus osnatara siad sin written ha cartid am gymod as the comic and show a chamir son shouting of son Age of Revelation ha och giag jiffer chichtelin X-Men at all yn draste. Wel, chyn iad ulich giroch X-Men.
agus 8 ag mar $5 gach éidir a sin mad ciad not sa bhíos agus is fíorthallam na X-Men ha dan mú na X-Men an san leor annach gom ach chanéal ciad not agam ní chos gach níos iad ar na X-Men ar san díach cumal an áisteí na hadal. So mar sin ma haí dal a chumal orm ag bhí ceannach in ga idir tron event seo tron tachartas seo tron lean of Revelation mar go big. Channing go Amazing X-Men a bheits an ád ha Ileana na farste ar neo Unbreakable or ha Gambit na farste. Ha farach gin cean cús. Ha mis sin dúlítas a hacam se go bhfuile éad cean ó Jane an rá dystopia ann ar san na X-Men. A cha sin díirech ar sin éichcin le From the Ashes ag jeirigh lín Krakoa. Smar sin ha mi díirech cean a farach mar ó dystopia éile ar san na X-Men. Okay. Ha se bh fiach in rí idir sin a réich, I suppose. So chanéile rilí a táist tócail gá. A chi sin cumimi mí dal réiteach le Amazing X-Men agus chi sin. Ag DC, chanéalach iris ach an raibh get hamíar bhí lévigh Absolute Wonder Woman agus ha scaneal. Sin Absolute Wonder Woman, Absolute Superman an da iris sear a hamíar bhí lévigh an bliana. So bháling gomórat han of trade paperbacks a túnaach mu réil sibh JL ar bhí ceannach like iris a strai iris ba bhí géí an leir ha iad sin na túnaach. So han mi brim dhéanaan an da iris sin na dú ach sin na máíon a smó a hacum. A chuair mí Superman Red and Blue 2025 special agus sé nátarte anthology a seo. Tuurlijk gaan we keinigig is een achtel er zo'n anthology. Keir Jiffer skeelach le Jiffer skrivet er een Jiffer luch airline. Agus chart drum het ulig kan aan het haar shallig het uw jaligtje is Superman maar character maar Clark Kent. Chart kan me een giet skeelach rum asmoe maar gebeug. Is fíorthallam style airline hawn. Ha mi fiach in rí seala hilarach idir san. Hiad scialach ceam mi Superman an fanis mar go big siúl an spéid. A cha really miún teolach mion Superman agus Supergirl agus Crypto agus ha leine ann chahóra chu gom gal agus leine seo ha Superman a cantin rí Supergirl. You took the blame for Crypto agus ha se a J Jacob seo écin ha reverseach. It's a big universe and we're a small family. Agus cuairt sin rumtíach gláán. So bháling sin i chiad scéalach sin ha farcin go maith cholachtaí sin tóna a heic an film Superman hanig meach an bliana. So ma cháirt sin rih Superman Red and Blue 2025 special. Agus mi éidir hawl as chanán fa DC neomha Marvel hawn seo Gaya. Agus fa seo go maith insinach. Díanach lévi me pick and gen flurb. When maverick biochemist Dr. Gaya Jones's groundbreaking research into fungal networks inadvertently grants her extraordinary powers to tap into nature, she transforms into a force of vengeance against humanity's exploitation of the planet. So we seo go maith insinach. An a dói ha farach in Ruth big mad kind of origin story or some poison ivy near the commercial. Ach go maith ui fór ag an na hadal an dráasta a thuh na háineach. Agus bha maith hain ar lévigh agus is talm bhí lévigúirt gin na ha cad ideálach agus chanéile
siadach mehannas ar san sin mar go big. An triplet a bhecum leis sé so thuirmí bh Forbidden Planet is réiteach na chuid an gibh éichcé a cha cean tail ounce gach darna dúlaach chabód. So mi dul dhéach in rí drech éile ein iad. Ach tíach an chatting of bic an gin eiling. Jo scéalach mi ein máhead agus mi ein Mother Nature chuideocht mar go big. So sin agad hall van Cluicheamaid go galaf. Mar a thuairs mi na cean well a dá stre a ha mi lent in glúis in is sé Absolute Superman agus Absolute Wonder Woman agus bháling go mórat. Kleine X-Men, is 4 halm na X-Men, as je úlig jálich is sin, maar je jálich ar a channel acum. Ha caran derf an draste, hanin. Cús, channelas, cús ui a larach ans na hiidir sin ha tínimach. Geharis les gevel tírach an túavas ach go tínimach. Chanin cús. Ach ha marvelous an etiquette anu, agus calls gevel etiquette down anu. So, he sin. Good you na is Amazing X-Men, Unbreakable X-Men, good leave me as could be more. Oh no, has actually really ma. Was him ma. Ach the draste Superman is Wonder Woman ha gam chumul tal. So, can you me chi the draste agus kuma var of a Cluiche.